Guverinoma ya Congo yataye muri yombi abanyamerika batatu, abazungu b'uruhu rwera bagera kuri batatu, bashinjwa kuba baragize uruhare muri coup d'etat ishatse guterwa Felix Antoine Tshisekedi ku cyumweru dusoje. Mu cyumweru dusoje hari amakuru menshi muri Congo, amakuru agiye atandukanye, amakuru ya coup d'etat pfubwa n'abasirikare bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu wa Republican Guard. Mu gitondo cyo ku cyumweru tariki ya 19 Gicurasi nibwo mu mujyi wa Kinshasa haramukiye amasasu mu gace gatuwemo n'ibikomerezwa ndetse n'abayobozi bagiye bakomeye mu butegetsi bw'iki gihugu. Amashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana abantu bari bambaye impuzankano za gisirikare ndetse bafite n'intwaro ziremereye zicira umuriro. Abo barimo n'abafite uruhu rwera bari bateye Vital Kamerhe usanzwe ari minisitiri wungirije akaba na minisitiri w'ubukungu wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, akaba aherutse gutorerwa kuzayobora inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Muri ayo mashusho bakaba bavuga ko baziye Felix Antoine Tshisekedi ko kandi bashaka Zaire nshya. Bagaragara kandi batwika ibendera rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bakamanika iryahoze rikoreshwa n'igihugu cyitwaga Zaire. Ubwo n'imbere yuko iyi Congo yitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, murabizi ko yitwaga Zaire. Ibinyamakuru byinshi Kinshasa bitangaza ko inzego z'umutekano zirimo nabo mu mutwe urinda Perezida bahise batabara ndetse ko bari bagabye igitero, bamwe bishwe ndetse abandi bafatwa mateka. Ikinyamakuru Mabotes.cd cyo muri Congo kivuga ko mu gitondo cya kare ahagana saa 11 urugo rwa Vital Kamerhe rwari rwagoswe n'abashinzwe umutekano bari baje kumutabara. Ikinyamakuru gikomeza kivuga ko abatuye Kinshasa baguye mu kantu ndetse bafite ubwoba bwinshi kubera iki gikorwa cyabaye. Aya makuru yemejwe kandi na Brigadier General Sylvain Ekenge uvugira igisirikare cy'igihugu cya Congo ubwo yari kuri televiziyo ya leta RTNC. Uyu Ekenge yavuze ko igisirikare cyaburijemo ihirikwa ry'ubutegetsi coup d'etat mu gitondo cyo kuri iki cyumweru dusoje. Ekenge yemeje ko kandi abari muri iyo coup d'etat abatawe muri yombi kandi abaturage bakomeje imirimo yabo, ituze rikaba ryagarutse mu gihugu. Minisitiri w'umutekano mu gihugu Peter Kazadi yanditse kuri X ko ibyabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru inzego ziri kubikurikirana hafi ndetse kugira ngo harebwe icyakorwa mu maguru mashya. Minisitiri Peter Kazadi yasabye abaturage gutuza abagakomeza imirimo yabo kugeza ubwo inzego z'umutekano ziri kuzenguruka hafi y'ingo z'abaturage zicunga umutekano. Bivuze ko umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo wakajijwe ku rugero rudasanzwe ndetse abaturage batuye muri iki gihugu mu gace ka Kinshasa batangaza ko umutekano wapanuwe cyane. Abasirikare impande n'impande aho uri kunyura hose uri kugenda ubabona iruhande n'iruhande. SADC yo ivuga ko yamaganiye kure iyi coup d'etat yaje kuba iterwa Antoine Felix Tshisekedi. Iyi SADC yo murabizi ko ifite ingabo yohereje kugira ngo ifashe mu kugarura umutekano muri iki gihugu, gusa ariko umutekano wayo nawo ukaba ukemangwa. Umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC wamaganye umugambi wo guhirika ku butegetsi Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi. Iyi coup d'etat nimwe yabaye ku cyumweru. Iyi SADC ikaba ivuga ko
itemera abashatse guhirika uyu muperezida ku butegetsi. Ni umugambi bivuga ko wari wacuzwe na Kapiteni Christian Malanga, we waniciwe mu mirwano bacakiranyemo n'abakomando n'aba Republican Guard barinda perezida wa Congo. Umuhungu wa Kapiteni Malanga witwa Marcel Malanga ndetse n'abari mu gatsiko ke bari bagabye ibitero aho ngaho, bafashwe miri bafatwa mateka. Mu itangazo SADC yasohoye kuri uyu wa 20 Gicurasi rivuga ko bamaganye igitero cyagabwe kuri RDC, kikaba cyari kibasiye abayobozi bakuru b'iki gihugu. SADC yagize iti umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo wamaganye umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi wabaye ku wa 19 Gicurasi i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nyuma y'uko abantu bitwaje imbunda bagerageje gutera ku bayobozi bakuru ba guverinoma ya RDC harimo n'urwa perezida Felix Tshisekedi. SADC kandi yashimiye FARDC yaburijemo uwo mugambi ndetse ikaba yarataye muri yombi abari muri uwo mugambi, ituze rikagaruka mu gihugu. Amahanga arimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganye ko kugerageza guhirika ku butegetsi perezida Tshisekedi, ikaba yizeje abaturage umutekano udasanzwe ndetse no kugerageza gutanga ituze muri iki gihugu kitorohewe cyugajwe n'intambara, ndetse n'umutekano wacyo ukaba ugerwa ku mashyi muri iyi minsi cyane. Amerika ivuga ko izaryoza abafite akaboko mu kugerageza kudeta muri Congo uko byagenda kose, ikiguzi cyose byasaba. Ibyo binyuze muri ambasaderi wa Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Liz Tamri, yatangaje ko ahangayikishijwe cyane n'ibyabaye mu gitondo cyo ku Cyumweru n'amakuru avuga ko Abanyamerika bavuga ko barimo muri iki gitero. Uyu nguyu Malanga bivugwa ko yaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azanye n'umuhungu we ndetse n'akandi gatsiko k'abagizwe n'uruhu rwera, ndetse baherekejwe na bamwe mu Banyekongo baba muri iki gihugu bashatse gutera kudeta perezida Antoine Felix Tshisekedi. Abinyujije ku rukuta rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter, Liz Tamrin yavuze ko Amerika iri gukorana n'abategetsi ba Congo ngo umunyamerika ubifitemo uruhare wese abashe kuba yabiryoza. Yagize ati nizere ko turimo gukorana n'abategetsi ba Repubulika na Demokarasi ya Congo mu bishoboka byose mu gihe bakora iperereza kuri ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi kandi bakabiryozwa. Umunyamerika uwo ari we wese wagize uruhare muri ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi agomba kubiryoza. Itangazo rya Leta ya Congo rivuga ko mbere gato yo gutera ku biro bya perezida Tshisekedi utari uri mu biro, aba bateye bari babanje kwigarurira urugo rwa Vitali Kamere. Abapolisi babiri bari kwizamu kuri urwo rugo bishwe nabo bateye, nk'uko leta igenda ibitangaza. Ni ukuvuga ko abangaba bagaragaye no mu mashusho bari kwishimira ko bafashe ingoro inteko ishinga amategeko muri iki gihugu, gusa ariko baje guteshwa. Ndetse kugeza kuri ubu ngubu amakuru ahari yemeza ko batatu b'Abanyamerika bamaze gufatwa nyuma y'uko bagize uruhare muri iyi kudeta. Amakuru atangazwa n'ibinyamakuru byo muri Western Africa ndetse n'ibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikotinga Sylvain Ekenge ndetse na Minisitiri w'Intebe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika muri Congo, bemeza ko Abanyamerika batatu ariko bari mu batawe muri yombi binyuze muri kudeta yaje kuba iterwa perezida Tshisekedi, ariko ikaza iburijwemo n'abasirikare barinda uyu muyobozi wa Congo. Sylvain Ekenge, umuvugizi w'igisirikare, avuga ko
muri iyi kudeta harimo ukuboko kw'abanyamahanga ariko nta gihugu yigeze akotinga, ariko amakuru yemeza ko muri batatu bafashwe harimo abanyamerika. Uyu nguyu Ekenge yavuze ko ngo muri abo ngabo harimo abaturuka hanze ndetse n'abanyekongo bakaba baragize uruhare muri uko gushaka gutera Tshisekedi kudeta. Lucy Tambri, ambasaderi wa Amerika muri Congo, nawe yemeza ko abo banyamerika bagize uruhare muri ibi bikorwa byo gushaka guhirika Perezida Tshisekedi ku butegetsi, baba bagiye kubiryozwa bihanukiriye. Kugeza ubu ngubu bamwe bagenda bavuga ko leta y'u Rwanda yaba ifite ukuboko muri iyi kudeta, ariko nta bimenyetso bari bashyize hanze, n'ibindi bikomeza kwiyongeranya ku birego iki gihugu kigenda kirega u Rwanda kirushinja guhungabanya umutekano warwo. U Rwanda ruvuga uti twawuhungabanya dute kandi mwebwe namwe ubwanyu ari mwamwe mu wisenyera cyangwa mu wibuza. Andi makuru yemeza ko iyi kudeta yaba yarateguwe na Perezida Tshisekedi, ubwo mu minsi yashize hasohokaga amakuru avuga ko uyu perezida yaba yarabuze, abandi akaza avuga ko arwariye mu Bubiligi, arwariye i Burayi. Andi makuru akagaragaza ko yaba yarapfuye, ariko nyuma yaje kugaragara ari mu ikanisa yagiye kwitabira misa nk'ibisanzwe, ndetse bigaragara ko kubura kwe byapanzwe n'abagize guverinoma yewe bitewe n'ibintu runaka bashaka kugeraho ndetse n'amapropaganda. Abandi basesenguzi bagaragaza ko kuba Kongo itarashya guverinoma, ibi nabyo byaba intandaro y'uko uyu perezida yaba akoze ibi ngibi kugira ngo acubye igitutu ashyirwaho n'abamusaba kuba yashyiraho guverinoma, dore ko kuva yajyaho atari yashyiraho guverinoma. Ubusanzwe buri mu perezida cyangwa buri muyobozi w'igihugu wese ugiyeho birazwi ko ahita atangaza guverinoma azafatikanya nayo mu kuyobora igihugu mu bo yizereramo. Gusa kuri Felix Tshisekedi we si uko bimeze, we guverinoma ye ntarayitangaza kugeza magingo aya ngaya, kandi manda ye iri kugenda igana ku musozo. Katubashimire makuru nk'aya ngaya nakagaruka kuri channel yanyu y'Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Mukunda ibiganiro bijyanye na politike, amakuru ari kugenda cara, mwebwe isabwa no gukanda subscribe ndetse mugasharinga, mugashyira kamenyesha inshuti zanyu, ubundi tugakomeza kugenda tubana.